Shalom, salam milambi lako kita mintu solana sang pantan umba dinitor rolante milambi to temo salama sitamu ulen di pak nandungan ta kita toraya batu rehat allo Senin tanggal 10 bulan 10 tahun 2022 si patu siele ki makur resuma ngalangan puang matua belana tontong bangki nakamasei napo pempayan lante melambi to temo tu pakaboro na lako kita mintu solanasang na pamalimbangun ki na pamilik ki dio memang mata la dipatu siadilingkan tu katuan talante allo maranu ki kumua ya tu puang matua tontong lam umpasak ki na ya moto ta sadia ta peparandangan ni tu katuan talante allo ta umbasa kada masero na puang matua la mesura madatunna dulu na dio may latabasa tu sura amadatun na may komisola na sang tatuku umpalaku patunduan tamas sambayang o ambe ki daw suruga kipudi siya kipakalabi tu sangami puang lan mintu sulapa katuangki ondong pilante melambi to temo milikan dio may mama ki puang situang kalimanaman mamali kan kumua yate allo marasan kipatu puang la tontong komi la umpakilala kan den no paanya tu kalingkangki tontong lan pak porayami ya motoki puparandangan ni la umbasa kan sura amadatummi o puang penamasalo mi mengkarang lan pak tanggarangki lan penangki na yate kadami manasa lakirangi angkinan na ilan mata pak perangengki angki tontong umpogo ilan mintu sulapa katuangki ma kada-kada mo komi puang ulen duit te kadami lam mesura madatumi lansangan na puang ki puang Yesu ki mas sambayang amin ia tu pak basanta mangka di pasak ka alamai ulelian dio na penggauran na mintu rasulu bak tu kisah para rasul pasala 20 nanan angka 20 na pak saya lako 32 ta perang itu kadan na puang matua marasan mo umpokada itu pebalin na susito makada mito Festus sumarabah nakua mbay katamatamang ko Paulus kamanarangan mataru mo umpakatamatamang ko apa nakua Paulus taek ku katamataman o Festus to kabarreal luan sangadin na tongan na tukupokada siya ludyong may penamalino belan na naisana sang datu tu mintu na to iya mo to ang kubarani umbalakan na sang ilako ku katapay ku mamintu na to yan na to tae mi sa atang naisan belan na mintu na te tae na dadi dio lutondo ko to romisa tapatongan rakatumay nabi datu wisan kumo tapatongan makada mitu Agripa lako Paulus nakua madomi ibang na mu pento sarani nakua mi Paulus kupala kuryalangan puang matua kumua nala madomi inala salako na tae na kamu manna sangadin na yadu katumintu to rangi mo ote allo yate kema adin ni lasusina sangadi yate pepungo ta eyato ke de mitu datu sola to maraya sia bernike na yatu mintu to nasolan unnoko na yato na memboko mo si pak kada-kada minakua ta ebang rana pogo tu tau yatu tu si pato na ladini umpatay ba ato untarungkoy nakua mi Agripa lako Festus maadi mo dirampanan tu toya tu kete siya nala umpa petimbangan nila ko datu kapua tu karakarana rampo hindi to tu kadan na puang matua sulu solanasang tu na kamasay puang matua tang sosok belan na katonganan tu maadin mendadi tema pak nandungan talante melambi to tema tang sosok belan na katonganan batulan bahasa Indonesia di kompokadai tidak surut karena kebenaran
Sulu solanasang biasa dirang itu kada nakua lenduk masanang tu umpo kada siya umpana tak katonganan. Belan na buda tau umpo tang rapai. Apa pole pake hiatu katonganan di pokada umpatu ka ukuran kakuasan. Na yatu to marasa nunong koi na pumasanang na mo tu apa mukun na pogo mo yan na tangamelo. Ya mo to an na nene temito umpo kada tongan katonganan nagaragan ulilian tang tongan tau di kuan na mabiri tu tau lako kalena. Na parapa to Yahudi tu Rasul Paulus lako datu kumua. Umpasay moropus siya kamarukan lan nala na to Yahudi. Unangka mo kalena dari pangulun na to sarani siya urutaki mo kamaindanan na banua kabusungan. Na sila tukitongan tanga siluang tu Paulus. Ladio may to minakapuan na to Yahudi, ladio na to maraya lan kaparentan Roma. Susin na mo Felix misa to maraya di Roma to na popetambay Paulus menolo. Sitongan na natanday to na pokadan na Paulus dio na kapatonganan lako Kristus. Apabila na kabulitukan na anamukun umpamalambe atu nalan di karatasan tu karakara na Paulus. Belan na lamoray umpalaku doi. Susidu kato tu Festus. Nasanga katamataman tu Paulus belan na napamanas sa Paulus kumua. Yamo tu Kristus si patu umperasay ka maparisan. Siya yama bunga na kamalimbangunan dio may to otomate la umpa pesanan bisa arang. Lako te bangsata siya lako duka to kapere. Napebalimi Paulus kumua. Tai aku ku katamataman. Siya tongan tu kupokada si tuang penamalinoko. Susiduka Agripa si tongan na nakatotong itu kadan na Paulus. Apabila na yake lana tonganan ni mana sapa ade tu anggaan na dio pentiro na to Yahudi. Ya mo to an na mebali kondi na kuha. Madomi bang na mo pepunto saran. Apa mo yan nasusito tu Paulus tontong tumanan lan katonganan na puang. Amin. Ta tole masambayang. O puang ambek mamaselan kada tuan siruga kita oleh patukku dio tingayo malabi mi puang makur resubang belan nayate kadami purah kirangi ulen di te kadami puang lamelada akan kumua moy umbasu situ agar lan telino ki patu tang la sosok tu kapatonganan ki lako kalemi ya moto puang malakukan mati kalemi mi tontong pabatakan mi tontong urinding pala akan moy umba susinna budan na tuagan lantelino usila tukikan apa marandukan kumuaya tu kamu puang sumpu mamase tula tontong matoto kan ang kitontong bendan matoto lan kapatonganan ki kuresumanga puang kisorongan tuagan katuan ki lante allo marasan ki patu ya mote tu pasambayang ki lansangan na Kristus Yesus ki masambayang. Amin. Sulu solanasang rampo mendek tu panandungan talan temelambi salama mengkarang salama laku kita mintu solanasang. Shalom.